nalor ka jingsniu ki surok kilinti ki singkien ka jingbombyang ka dingiltrik bat ka jingbombyang ki mobile network ki nongtre jong katan ka koi ka khia khamtam ki batrei ha ki jaka nong kandong menta ka ganti ki kandu da ki weipat ki mosiang ha ka jingtre kam ka jongki bat kata ka long ka jingbom priang jong ki babun ki pai ba ya ka tika vaksin COVID-19 bat kumju ka jingsha kran ben habaki yalap ban pensai halor ka te ka jingpang bat kumju ka tika kani ka jingsha kran ben jong ki nongtre katan ka koi ka khia klaja ya ki nongtre jong ka wakaji Primary Health Center Southwest Kasil District ya kani la phlahi da kirirong ba kate ka thain bat kumju da ka medical officer jong kate ka wakaji PHC ka Dr. SD ran tathiang habakran ha ka jelang ai jingi kai halo ka dawai inject COVID-19 ha ka lai puitrik risau araja arpuai ha wakaji PHC uba primus thongni ubolong wei na kirirong ba kate ka thain ulai thu ba kinong trei ka koi ka khia kilatrei borba ban pasong thu ipai ba kate ka thain ha ka bai dei bat ka dawai inject COVID-19 reidang bon hi kibriu kibom tre bat kantain nakaliang ka Dr. SD nathiang kala kubur ba ka don kum kata ka jingsha kran ben kinong trei ka tran ka koi ka khia hakikat tu ka ningut kibriu ombaro habakilai tur sa kisnong ki thau handai ompat judon manu ban kan persha hapo jong ka PHC Yosno bagi kana lamle ki sapria menta lemba ka social media ni lemba ki kran ki bagi yosno untuk ki amba da aita inject ki yapno hadir ka to ka ni penai ka to ka Islam bagi orang berubah miok pun syuk ka penduk kata inject da ai ka penduk ka buat banyak kun nang ta ka pen ni ki we ki jimpang ne ka pen telot ne ku ta mo ni yosno di kalong bagi keren persya ki inject ki don ni hata kan kom bagi keren nama ki pen long ki pen tiang ki priyo ki dan ki jingkren ki penting ki priyo ki randin no ban chkaman ban shim inject bagi don ru ki jingkren bagi keren ini nak ista ki siru hi di kumbo kamu kam ta ki balik kendu ki bai ba bi hasnong kum ki asha ki anganwadi dan ki ENM ki baterai po sab center ki ma barbor hi ma ki nabu program ki le ki shnong ki kendu ki bai ba ki UI report ki juong ba ki don ki bayak keren no ki ni thai ki wan chiwan wan kendu di dengan kendu pakanaru mangi crash pang corona sipak inject sipang kumno baginya da semua dunia ada jimpang ru ke thai no ni thai pa ni keren ka juj di kum kita ki report ka ki khana ni jia la mo man ka por di ban ong ban keren directly happy si tingin patla mo nang ni kampat poi de shaki shop ni jia so iwe ari ki beri keren persya ya ka enjoy kidam be ong bangin tre tamakin niat itu bari ka tahu jung kiru dengan dia jimbang tere bagi osno na kita ki khana ni di bagi tiang bala penting sudah kumui di ki khana pada kata tinggi pala ban yosha mo ban tepa kalau ke tambah ki ena ki shim jing apa ki asha ki shim jing nama ki basho ka shnong hi kalau no ki kendo be kita ki primo kasi de teng yosno be lang yosno man kasi te kira konta penduk mesin no ki baterai frontline mo ki asha ki anganwadi ki ENM jingi ki so si no teng balik monitor ki positive ki so si no nama pa kren na po krishnam ibu arut ki badon de bang baro ki am makin dan ki bakren ki ani wanchi wan teng kren ka jush mo tang om ban kren ne covid lete ki saya la ki brio ki ko ada balik ya sangat ki ombet hakadut jom ki balik visit ki mo demo ki so tu kerman no di ni na kalian ringi ru teng dalet syarap shaneng dini syong hak ambulance kamtam dini syong no ki perta kum tu ki khot kum de kum tai ki khot bagi wanra tak kena jimpang ne bagi ki kedokti bagi de mani kita ki bapin keluar kum ne mo wala kadai omde kata kembali ke bang saya jumpa ke dalam hal dia penyakit hidup beliau mo de kumta hi jingkran te ban ong makin yawan happy si jingkran directive mana de hadi sham shos mo bam nomor persya tempat wan ong tambah kisya keren para makine kira bayar keren dendet
Linda Chuniru lani kren ki thui ki asha tambah ki pat wani thui ini kelop ta naka liang juni tinila jupol parabo ban awareness naka liang subsector ru kuni ilang ki asha ki laju lagi yang thui ki ngidam session ila jupo iru session hapo kita kisam ngidam shulet siam cito mesen ru ini awareness ndan nile ai injek khung sunan mo jadi ko tambah kyo ngindi bangi bam sutu lani bangi tiang yang kata kenja kyo ba kimpat dakam ban ai te kata kalau ba e bai ni bangi no takel banya ban sutu nama udah ka jing bam sutu lani ka jing tiang lani ka misinformation ni ki kana lam le tam kamon nakashnong nakibriu shinada kalau ka ba e bai penuan yang katakan change pak. Mereka kubur kebal pensutu bakal apa? Ba uniu klam jeng uniu injek ubalong kunta. Mereka ngampat i. Kun kita kijingja. Kedai baik tang ke kubur lesi kebal pensutu bakal. Na kamta kipespa. Tinggal ngait pa kini snong hakini ki area ru. Na kalian ke buat penyat jom kena PSC, di Aisyah, di doktor, di nurse, di balik hati kisnong, di pensutu, apa yang ada bat kini ke enjek, nak kalian ke kili kila kristom, haman nak kisnong, na sekolah ay kubai kerpang iki halor kani, kajing kristom kajungki, kajingak kajungki penlektor haman nak kisnong, do dem, ni haman kani kapur bak kam jorba kani kubit. Yalla de ngidang la beri wat ni ki para no sosong no karu ngidang la beri nimle chu sasor nimle chu sa kiwi kisnong hendrai na kalian ki bor penyat jong katat kapai kakia kila ai tilut yalla de na kalian ke joki kremda kremnya kata niman ngidang la berkia ki hapen tor sa koi kisnong sa kiwi ru hapen let sumari ki pedba teteng don ki balayo positif na kalian ke joki kremda kerandin kidon kithan ju nakani ki don kithan ju kidon ki bala yo positif dari nakalian nakali ya kita tiba yo hato kiwan yang kita tor kiwan yang ki asya nakalian ke ki kim kiwan ki setun yang ina ka puasa ka por tengah semua ai kutai ke pang ya ka cing tristom ke joki nakam ta ben la sisa benyada ya kata ka klam jingpang kabang amat hati ni kipo man lagi jaka man lagi school man lagi community man balkai di balang kilio jingikai ban aji pensai hawede bakani ke jingpang ndai wala kataru dang bon ke bom tre dang bon ke bakantai dena kata dau matrai na galian joka sarkar nalian jogi doktor bisem jinge khantam kinos ki batur hakisna gondong ikan do bon dijinge bon di bahasa kerandeng tidak akan kena live hujan oh kadawai pendukun kumkar kena oh kadawai ke basu im tangar snem tidak akan keren mo hal ki jong soso ngai wala kata ni ki badan hangne baki bom don ro ki parang ba no song thau nim dei bendu thiau udan ya kane ni dei beriale persa ban pensai ba hati ing kisam haki song ki thau bagi dia ban kongo ya ke kepada sarkar kalale lani kalate ndai la ngi sro bagi jingtip jongi kalong khamba ban ya jingtip jongi doktor kalau bae ngakan mau ya kawi ka hakawi sinong ka bangi dang ai ka awan program ka bangi dang ong sepang kita di berkat kidang batai khampalap te ha jing sisa kamut ya kikam kali hablai hati ibadai pe kali ikam jingpang hablai ibadan ibadai pe ya kam jingpang har ta ko mi de ben im ndai ki bru jungi sene kamut tim susu ikata banja kaban wat dawai haki doktor wat penban haki bru ki basule thau le ngo le kam business bani ofisa bat pun ta ter demunta kane kesni ke bangya don kap ni kajing kerpat na kaliang jonga galamba lakumno ki reurang ba habis no ki thau kinong hikai school kinong tre asya
kinong tre akan wadi nang kakiwi kinong tre berkoi ide bani jer semalang ban persutu sisu ba kenang ba kaneka hospital ka badon hang ni da yarap nak bentajungi kamni juki beru kabar lenam tajungi